هر کودچه ام جه هلبجارتنین بر وقت عراق نزیک دبن و چابدیر و هزن لانین سیاسی جی وان هلبجارتنین بر وقت عراق به چاره نویساز و به گرنگ و یکلاکر ددن ناسگرن نها لسروی مجاره میوانه که لدهو که برس رمضان نصرالدین لدهو که باوی که راستا خود گرمه برس رمضان دم باش سپاس با آمده بونتا لکردستان 24 و کما آماجه پیکری که زوربیا هزولان سیاسی و چابدیرین سیاسی بشکوانا جی وان هلبجارتنانه به چاره نویساز و یکلاکر دزانن نرینه هوا چیه لسری وان هلبجارتنانه زور سپاس بو ابدی داری دیتنا من هندی کو هری با کردستان بشک بدش عراق فدرال یا گرینک اوکو کرد بدیتنا کا استراتژی تماشایی پروسه هلبجارتنا بکن چونکی شرع یاسایی و شرع دستوری در پارلمان عراقی انجام دانش بر به چند کریاتی ما استراتژی القناغ دهاتی داشی بغدایا او بنا گینت کو کردان دوید خسریا خو آن سربست یا خو اجداز بدن بالام دوید گرینگی تماشای هلبجارتنا پارلمان عراقی بکن گلک کیشو و پرسن گلک گرین کند در عراق دا دوید القناغ دهاتی ده بهنه اکلاک کردن شو انا پرسن دستورینا پرسن لشکرینا پرسن طائفینا بابتین تیرورینا گلک ماده دستورینا کل عراق زور بداخه و نزکی هجمارک زور ماده دستورینا حتی نو که یاسا پیدا نچوینا او ماده جی زور بیوان يعني احتمال بخلق عراقي بقي داينا بريما كردستاني بقي داينا دسان جيب شوازي اداره كنا بولاتي بقي داينا امش بينا كان براي بريسكول العراقي افريكا ارستاكا هاي بوربابنا عراقي اوجي ارستا هجمونا دولتي خصا باندنيا اف ارستا جلك خلته دفيتري روي سياسي وروي اداري القناغه داتي عراقي دا بيتا جوهرتني وهيزولاني سياسي بنايبو دستوري بنو نهرن اف عقلياتا سياسي اوكل عراقي افريكا حكم طرانيت كد بردوام بتشونكي في شوازنو كاكل ام تماشب كن دبينن كورد بشكل شيعة بشكل سنة احتمال هسبت كان كو شوازي حكمراني العراقي حكم سيستمك ديمقراطي بلد سيستمك طائف جاري سيستمك توليتاري سيستمك دكتاتوري بس تفاجلك عم بتصداره چونكي عراق صار عندك بنماي هاتي افاكني بنماي شراكتن سانجي ديمقراطيه توافقي بويا ابا همي برسين جرينجن القنا غد هاتي كو بوما كردا جرينجن اما خاندنك جدي بو اوان هلبجارتنا هبت ام بتلبشين مطبخ اخو سياسي دا كل هريمه كردستاني بدا دروسكيني بو هندي كو كرد باك ديتنو باك رؤيه باك استراتيجيه القنا غابشتي هلبجارتنا دا تماشي اوان هلبجارتنا بكن بو هندي كو كرد لاني سركفتي بن قنا غد هاتي دا زور باش يعني تو وكا چاوديركي سياسي جشبيني بوان هلبجارتنين كو بر وقت عراقيتين انجام دان گهرانكاريان دل عراق دروس كن سياستك ني عقليتك ني دل عراق دروس بيتن اس باورم گلک فاکتور هنه کو کارت که نسال عقلت السیاسی کن شوانا فاکتورین بنو منا فاکتورین طائف گرین مایتکنا ولاتن هریماتین الکاروبان العراقی دا اب همی پرسین گلکت مظننش بر به چند یاسا هلبجارتنا یاسا کا وكم مديتي وكم مخاندي قالك مكاسيت خويتين دورين ابتني عندك لانت مظن لانت شكدار باش سركفتني بينهم بلان بو كرداب قناعتا من او ماده دستوري بونو منا هجمارك زور ماده دستوري هنا كو ديفيت كرد دوباتيل سر ماده كنو وجبجكنا او ماده شي ماده حبت بونو منا سرب ياسا طائفتي وبابتي ارهابي شي ماده نهبل سر هيزن لشكري كو ديفيت هيزن لشكري العراق بين ريخستني وافشي وازي نكا كنترول كنا حشدا شعبي سر مؤسسة عسكري كن شوازي جالك خراب جالك ما تصل داره دبيت أبنامي ديسانجيل سبرسا مادة هجدل دستوري عراقي كو برسا كجريداي تشا جريداي ناس نامية كو ما كردان جالك خلك ما حتى نو كان ناس نام عراقينا طيبت بشتي كو بابتي أو وربوني بيدا بوي ديسانجي بابتي يكو مادة 112 دستوري عراقي كو جريداي ياسا نفط وغاز دبيت ياسا نفط وغاز بتأجل لكن بوندي كو كرد وهميلا دي مفاجئ بيناج جالك مادة أنا بابتي رمضان كرد زورينا نينا دنوا برلمانتو عراقي دا يعني همي جار شيعة زورينا دنوا برلمانتو عراقي دا زور جار بريان هاجي وكما ديتي كو دروستش بوهاتي الريدان كسنة وشيعة هر چند ناكوكش بن لسر پرسكي كو دجي كردان بين كو دبرجوانديا كردان دان نبيتن ناكوكين خوجلا كي دانينا و دنگي خو ليك دا بوينه هفدنگ
يعني كرد چه بکن ده هلبجارتنین دهاتی دا کبشن خودی باندور بن او مادین دستوری کنها جنابت آماجه پیت کتن که کرد بشن بکن امر واقع و جیب جیب کن و کار پی بیتا کرن. بديت نعمل ايكش ماده دستوريه جلا جرين كو كردان براسيجي خمساري دي بابتي دا كليا هر سال 2005 تاكو افريكا ماده تشلو هج بواج دستور عراقي او جي دروسكنا جفاتا اتحادي ومجلس اتحاديه بلند كوب املاف الاثنين المجلس المفقود العراقي چونكي هر بريارة كاش انجماني نيونيرت عراقي بركبت دي او بريارة ايتا بلنكني بو او انجماني اتحادي الويريجي بتوافقه بشتواني همي لاني سياسي او ياسادي بجراندن عقليتها السياسي العراقي طيبة القناغات بوريدا برف بابت زوريني وكميني شوي امزان زور بي خلقي عراقي نتوا عرب نوش عرب واجي شيعنا دفيت او بنامايت كو عراق سر هاتي دامزراندن كو ديمقراطية توافقي بويا شراكات بويا دفيت اف بنامايا العراقي بين هيسكني وكردان جبراستي بيوستي في هف بيمانيا كاجلكا بهسايا ناف برا خدا كو ناف مالا كردي بتاريخ خستني استراتيجيات بناريخ خستني او مادة جريداي هرم كردستاني همي بين خاندني اللي ازد بينم كو افريكا زوربي بربجيل السياسي بربجيل لان السياسي وكتل السياسي بديت نام الشريوال سر هرم كردستان نل نبرم بري عراقي او بابتانا دبيت استي روشن بيريا بربجيل ما عن قنا غداتي اندام برلمانات مجيل وي استي بن كوش بزان كو تشبابته جرين جريداي هرم كردستاني اوي طرح بكن اوي بين دانسر ميزا دانستاندني بوهندي كو القنا غداتي كرد توشي تشش كستنو تشي نهامتي دي نبن بريكا ياسا بريكا دستوري تشكي او هزر امریکن عراقی بو رزبکینا دستور عراقی پشتی 2005 کو دستور عراقی هاتا نفساندن و کابینین یک لدفیکن عراقی دست بکرن لکابینا دویه و کابینا سه پیگاه کردان گلک به حزب البغداد کابینا دویه لهولره یا سه لسلیمانی هات پیکانین یعنی کردستان کرد خودی قرار بند پیکینانا حکومت دا پرسیار اوه کرد چه بکن جاره که دیگه یعنی پیگه که به حزب هبیتن ده عراق دا ده پارلمنتوی دا ده حکومت دا بديت نامن بيوستال برمي كجم آماجه بيدا هف پیمانیا کردستانی برفره بتهمی قهیز و قوارد کردستانی بجداری هف پیمانیا که من پیگ و هف پیمانیا خراب گیرن بریکو دانستاندن ادگل لانت شیعه و سنه بین انجام دانه بو پیکنان حکمتی دیسانجی ادوی هف پیمانیا دا هیل استراتیجی بین دارشتن او هیلا گردای وان پرسابن او پرسن گرینگت کردا و کرد بجداری هیچ پروسه که نکن اگر پیش وقت هندک مرجع هندک بنگاف نه نابتنه شلای لانه شیعی و چکیب برای برس ازد بینم پرتوازیک ناف مالا کردی دهایا خالا دیجی گرینگه کو حکمت هرم کردستان پارلمان کردستان سرکاتی هرم پشتوانی که راستو خو اوی کتلهانه بکت آن اوی هف پیمانی بکت بهند کو بجدار بند قناع دهاتی دانستان دنادا عراق البردم گلک گوران کاریانه چونکی الدماهی که افصاله دا دورنینا هیزن امریکیین ین لشکری بین و گوهستنی اوریل و بیتا گوهارتنی هندک پرس فراغات امنی پیدا بین دستانجی پرسا ماده 140 بابت یاسا نفط و غازیه بابت مجلس اتحادیه و گله گرینگن دیوید کرد کار بو اوی چند دها بکن هکه کرداشیا جواتا اتحادی درست بکن بگومان هنگی پنگاوه که دها ویچن لبابت زرونی و کمینه چونکه عراق امید بینن گلک آرستایت هین بودجاتی کنا لاوسکینا پیگه هرما کردستان داب تایبت او آرستا کو بو رازوکینا دستوری ورچد اگر کردان هولو او ایک گرتناکا پیس نبت از باورم کرد توشی هندک آستان گام بین قناغ دهاتی دا دیوید کرد قبیل لكن الدستور بيتا راس فكرني او برسن اساسي بنارتي الدستور دادنا بحث كني ديفيد هيش وازكي دز بنيتا برن مالقام اف في مادات كو الثانويين بيجني نا مادات قال جرينج نا جريدا هرم كردستان او بنا راس فكرني جي قناعه من كارتك نسل هرم كردستان كاك رمضان يعني بشتي جارك قد بيجم 2005 يعني عرفك بغداد لحكومة العراق دروس بوا كو سروك كمار بو كرد و سروك برلمان بو سنية و سروك حكومة بو شيعيان يعني منارين اتا اف چند سال سروك كمار دست كردان دايا و نشيا باندورة كا وصا دروس بكتن كو كرد جهنة موافين خو استحقاقات يدخل لبغداد بوي جاريوان هل بجاتنانا كرد وي گوران كاريه بكن جه سروك
کۆماریە عێراقê serok parlemaniyê bi dest bêxin ya xwe werbigirin tesîrata xwe durust naketin ev yek ایکش کو پیشتارد میکری بو احتمال لانی سیاسی و پریکا هندک نویسنه کیان کرد ویدیو که اوا بویا کو دیوید کرد داخواست بکن کو سروکاتیا پارلمانی بتاور کردن چون زور به داخواهش بلی 4 سال دست بکی کو کردان شیا مفایش پست سرکوماری ورگرن لحتا نو که اف پست سرکوماری بو کردان نبویا پشتو پناه که هیز یاسای دستوری کو براوانیش مافو خاصت همی خلقی عراقی بتایبت کردا بکد پوستا که تشریفاتیه به مفابوی احتمال اعلانه که سیاسی آن چند کسا مشه مفاج وی پوستی هار بگیرن اوجی بدیت نامن کرد دوید هولدان بکن که بشین پوست سروکی پارلمان دست خوبه بینن چونکی شرق قناغد هادی شرک دستوریه یاسایه سر اوان یاسایه گرینگه لو راجی که سروکی پارلمان احتمال بشید کنترل سر هندک لجانو و دستا سروکات پارلمانی بنتفه هولدان بکت که اف هزرا تپراندنا یاسا بريكا زورينا وكمينة أبي نهيلة العراق ده أفا ديتنامن أف أراستاني بكردا قالك جا جدية ديسانجي دابشكنا بوستا بفي رنجي قناعتها من دي بتعرفك يا سايد دستوري القناة دهات تاجي ديل سيرفي ميكانيزمي بريفتشن أفا تشكي خلته ديفيد كورد أفي أصلانجي أن أفي بربستاني بشكنو هولداني كن لقالك بابتن سيادة دا بشدار بن بوندي كورولو بيجي خو القناة دهات دا باريزن چكي وكي أزد بينم زور بيلاني سياسية العراق الكردستان جي جاش نبي باريكو بوست سرك كوماري قالك جريك نبوا ابو كردان ونشيا اي مفاجي ورجرن او مفايكو عرباش بوست سركي برلماني ورجرتي يعني جي سرك وزيران ورجرتي زور باشا كاك رمضان يعني يكل داخوازية خو پیشاندرن تشرین 2019 که حکومت هات هلوشاندن و حکومت آدم کی هات درست کردن یکی داخوازیتوان اف بون که دویتن دست ایرانی یا خود هجمونا ایرانی لسر عراق بهت لادان و دست هیزن ملیشیایی جه حکومت وکشینن یعنی بنرین تا پشتیوان هلبجاتنا اف یک ده درست بیتن لعراق يعني ميليشيان تأثير باندورا خوا لسر حكومة نابتن ولات درفة تأثيرات خوا نابتن لسر حكومة عراقي قناعات من قالك بزحمتك عراق بشت جبن اف الشارو وهولت ولاطن هرماتي بركبه چونكي درزبونا عراقي زوربي لاني السياسي العراقي كتنا بن هجمونا ولاطن دراسي تايبت ايراني روح لك قالك كاريجرها اگر ام بزفرنا دستوري عراقي ماده نه چن بيشتما ماده نه جريداي دامزراندنا مؤسسه يعني دزغاي لشكري العراقي ده لافريكا فدري ياساي فدري دستوري عراقي ياسا اقدر كتب هيزن حشدا شعبي كو ابا اف ياساني ياسا كان دستوري بو وياساك بو جلك مطرسي دار سر ايندي عراقي وسر همي سر جواكي مدني وسر بابتي ديمقراطيتي وسر ما في مروفي بيتنامن هيش هزكا شيعي نشيت اوی هزها هلوشینت یان یاساکی پیشکش بکت بو هلوشاندنا هیچ هیزن ملیشیای حشد شعبی و گلک هیزن دیج العراقی هنه چونکی بن چترا هیزن حشد شعبی گلک هیز و گروپ تنتراو هنه بردوام گفو مطرسین السلان السیاسی العراقي الهرم كردستان امد بينن الاف شبداجي احتمال افريقيا عندك موشكا هيرشكينا جلك سر بازغا هيرشكينا سر الفرقخانه هولرا بايتخت الهرم كردستان دا انكو هجمونا يا فان ميليشياتا جلك مطرسي داره لاسنا بينم كوتش غورانكاري پیدا بچ کی لانه شيعي نشن ابي بربساتي ور بكنا بجي وبشكل لانه شيعي جي بريكا افان هيزين حشد شعبي هجمونا خو كنترول وسلطه خو العراقي جبجت كنجي دي سانشي قد كنا دست ايراني جلك بزحمته چونكي ايران سال 2005 ورا 2003 ورا ببرنامج وببلان يا كالس العراقي همسر ابوري عراقي همسر كلتوري عراقي همسر روشنبيلي خلكي عراقي همسر جواكي عراقي شيايا اللي هم يمكن جانا عراقي ضروري لك كاريجر هبته ايران ولاتك كو الشعاري والتصديق مثلا اگر كرتي برسامنيا داويه افابيتن الجلك برسامنيا داويه افابيت بشك چاودرين سياسي اماجه و چنده ديكن كو امريكا چاوري وان هلبجاتنانه و بگرنگ تماشای وان هلبجاتنانه دکتن اگر پشتی هلبجاتنان بو یکلایی دبیتن آیا به تمامی
خوج عراق دی وکشینیتن یان جی دمینیتن بنارین آتجی اف یک راسته چاوری هلبجارتنا کتو پشتی هلبجارتنا بریارا یک لاکره دیدتن هر چند بریارا دی کو بشک جهازن خوین شرکر لسیویک ایوا دانزل لعراق وکشینیتن از ناکم امریکا اوی خلطی استراتیجی اول افغانستان انجام ده العراق انجام بده چون عراق ولات گلک کاریگره هر دم فراغك يا دستوري ولشكري العراق پیدا بت اوتوماتيكيا العراق دي بتا جف مطرسي سر برجواندين ولاتين كان داف سر برجواندين ولاتين جيران يعني العراق دي بتا كيكك هل ولاتك دراوسي دي شيت ايت حصاخوش او كيكاني بت في چندي امريكا دي مصدرين هلا استراتيجي انجام دجبر في چندي از بورناكم وكيشان امريكا يعني امريكا كفتت خليتيه كامينا خليت وكل افغانستاني انجام داي افا قناعه منا يا كساتيه وامريكا دي همي هولك كت كو حكمتك بتا بكينان العراق ده احتمال هاجي سرك وزير اندهات يجي نش هيش هيزك سياسي بالإنسان احتمال كسك مستقل بت بهندي كو هميلان سياسي العراق راضي بن سر اوي كساتي وسر بكينان اوي حكمتي سپاس برس رمضان نصر الدين كيفلي شاودير سياسي كو باوي كراس خول دهو كتوت قلمه بوي